Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauwan. So papa, ti kinaago. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Oray addaak dito'y sa bali a pagilyan. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsad day di papam, tinakdakamatam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agab-abang aklang iti basit na kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka kas servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlak pa'y sibugan na iti mula kapit siya, sakbayan sumurekak nang. Siyak ton timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmet. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat ti anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumaken kwa na tapno inuray na ka. Adda nga min nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agipasa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda iso kumangarot ti papanak kita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagreing itinasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuuta. Ato iti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan nakaopisina da ito'y restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam, jay ruangan a berde ti pintura na. Awen. Agyaman ako nay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya matinagan mo? Syakmat mi Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinongpayo at pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandagaday di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa'y mo't atibasit na pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito balay. Di ka dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, duwata lang mo dito, ma'am. Awan mo't makangag. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kayak nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkal abalay. Rimor ka ba iti opisina ni boss? Kumusta ti aplikasyon mo? Naala akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panaghadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak tay, idi na tay ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso apim manawak iti balay mi. Simragak akas waitress. Kasta ka di? Kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan Agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni Manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wen Manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amom. Kung nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok Manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta dita baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan ka data ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Taisulang ti anak day di manong. Apay lang, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigun nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapul nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti daduma. Rumbang lang, saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawak iti lakay nga amana gapo iti sanikwa na. Ngam no agparang kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay may sa kakadi iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito Agmay may saak nga anak. Awan mitandag iti dadakkel ko. Di balasita nga akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ijay igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan matan ti ama. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awa. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kwa na. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali dahi tang agsyuman. Masyanak nga rod kan kwa na manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Wen nanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kwa na. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day nga rod di bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa yung maaramid ko ti kayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasama. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangan lilaw ta? Mangbiro kay ti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Birukain ko na yo, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapo la pirmaan na. No lakat ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka mat? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay. Nga mabigbig day dyan ni Eva. Siguradong aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangal lilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata kunama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apim manaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Ay, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman unay ha. Sapay ko ma, tasan anakita ni Bosti naramid ko apan ng panaw, idi ada sumrak a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito ay. Simat dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da, kat parigatan da manan kano. Nagdakas mat dagita at taon. Ngam saan mo tan nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matlama isang putan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan nakiasawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado nga min nagiti na nga to apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa nga rod paggasolina tilugan, ma'am. Sana tumaray tilugan no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akas na tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang nga kakwarto. Papanawan taklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak namin sakbaya si Merka. Nagbakasyon ha. Kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Jak mo. Mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, daka sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla ang agsyuman ken ni Eva. Ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes a panggap. Iti sabali a bangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, ket naira na nga imawag ti ikit na, nga adda iti sabali a pagilyan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Supapak, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Daka sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka unay arumrumwar? Ang mga nadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Jak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit diti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay ka pailaang ang makidagos. Nulakad kayat da. Sige, auntie. Padasag. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ijabalayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka diti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ijayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Jak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapol iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Jay, sandak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan kaninanang ko. Kastamot tan ni Manong ko adjak. Nanang, Manong, isumot ni Eva akatrabahwak. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanumo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay. Nang runa nukasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak.
Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapu iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yun nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yun pa'y masarakan? Isardang yun tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunaya o ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung masarakan da dya babae. Ha? Kilabansa matlaang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak kamatider kalata dito sango kon? Ingkag dalo si JCR, wala dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. O, resikamot ka. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan da ito'y balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti ka papanunot. Unay kat da ita bumakit adagos. Aday ta, imisem kamatlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat da ita pagbingi nga isaman. Ingkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam ang detektive. Makumikumak ngamin ni di opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektive ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti amuna sa pulan. Ayan nga tayo dayjay nga Eva. Makamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective no maiparangda ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedo, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedo? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Ngam middle name ko dayta. Apay adi mo aramatan ti hustong apelyedo. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedo? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damit nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible akabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dya may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing ingas tiladawan. Barang tapno mapagpirmata, kat maipanaganon kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Ad masurunak iti dayja babae, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kankwana? Diyak ngamin makananos kan kuana. Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta si mangput kan, anak ko. Amom,
Tinulungan nak ang naglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan ang nairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlat ta. Nasingpet-met ang arod, ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, ang mga nuad na mabalinda iti biyag. Tamadlaw ti tao ang nairwam iti trabaho kung saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet-met abalasang. Maanusan na pa ino anya ti may pasango. Wen matkit madlaw ang nasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman kan kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas selag ti bulan. Ken naranyag dagiti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso ang naragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak ko lao dagiti agnaad. Saan ang naragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta dila Fransyaak. Baknang tinagtaudak, kunang kumaa. Day takatin nak ibagbagan. Ad-adan akaguran nak. Tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo mo. Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrabaho kami pa iti restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat adamot mang sapsapol kan kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Iso anasay-saya at alumiklik tayo iti kakastabang banag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayong mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. Wen, auntie. Nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldolin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak ngayon kabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko madayja dokumento. Dakal ti maitulong dayjay kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod ang negosyante ni Papa. Day tati makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakim pagarop. Kunak no kaapilyedom lang nagiti de la Francia. Kunak no kaslaka ka na kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinano mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua tala nga adda dito'y balay. Di ka di maikawa. Wen numalidayan, ta saan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana. Day talaeng ti adda kada kami, balasang ko. Saan akwarta laang timang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yat yun, nana. Apalak day ta akababalin nyo.
No maminsan, nuan niya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, isumat ti pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo, tapno di nakabaybayan balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ijay balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. No mabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan, siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ije balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ije opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka di nagti sumungad a lalaki. Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod niyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Oh my God! Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy teseryatay itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nana ko ni Eva, akas lasaan kanu anarwam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasimpat ti balasang. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da a papeles. Iti may sangal daw, at dalalaki asumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Iso lagi di. Ala, iguyod niyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Apay a pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kanadakas yun? Asino dagijay alalaki? Apay apinarusukan da ka. Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitig ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kaasyam kuman ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan ka ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva?
Tsak pa'y amonos na dino ti balayda. Jak masungbatan dayta anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon anya, Eva. Anya ka diti masapul yung kanyak, tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo? Anya ka diti permaak, tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawa. Anya ti kasukat ti panagpermak, tita. Kwa, daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itadyo kanyak dayta iti binulan, tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. Maikawak pa'y kit din iti kaawan ni Eva. Ken madanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da ken kuana. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adda makaamoy ti ayang ti balayda Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo ket kasuan da ka. Mariribo ka nanang. Kas lamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak ken kuana. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa ngagperma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungam mo. Mangalak iti abogado, tapno pirma ka. Masapul ang mga laak mat iti abogadok, tita. Anya, mangalak ka pa'y laang iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwartok, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak permaan ti anyaman nga ipapermada kanyak. Umawag kumamanan, tapno ibagak nga dak manan dito eh. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirma ta. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaang. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at namang patpatibker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amukat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatibker iti panunot na? Day ta ti jakam mo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Impag tayo mawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Impag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirokan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat addaak mat dito'y anakakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asoli di ta kwartom Barang ada sekreto anang ikabilan ni papam. Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alakar. No ada mabirokam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, Auntie. Tulungan na kuma, Auntie. Ngam saan mo pa sasawon ka dakwada? Nga dak amang balbalakad kan kawan. Wen, Auntie. Basit laang ti itadyo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron.
Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwarto ma? Agraraman ka? Ay, kung nakalakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanya. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na. Bantayan nyo. Takno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok ti Katri, ken iti aparador. Ngam, awan mat makitak. Ay, agsarmingak man iti dakkel a sarming. Ha? Apay akaslasan asimagit ti sarming iti diding. Kita agpankit di ti likod ti sarming. Ha? Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Ada brown na envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado. Tagsasango tayo. Ngam kuna na mata mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale. Tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga rodin na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida. No isulaang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan kumanga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na. Tapno siyak ti at baligi. Mayat nga ta ti abogado na. Madi nga ta. No paari kapak. Iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at tagabuenda. Nasakit a panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka na ka. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa'y tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pa'y, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad, tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang arudan iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito yorwar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kankwana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damat ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, Auntie. Imbag tayo mawag ka. Urayag ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, Auntie. Ada land title anakanagan ka ni Mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako, Nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, Auntie. Nasayaan. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Magkaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo nga ibagbaga, ah? Kasano, no inton umay da ditoy kat makita dati papeles, Auntie. Ipamuspusa nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura.
Ibaga mabasura, tapno di na kitaan. Wen, auntie. Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma akti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngaminton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Sino man ang ti abogadom ako na? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Ato di ka na. Basit lang, saan ka mata nabanog, tawan mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo mo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Abay, no na makita makwarta, imposible adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. At ti kayat maasawan. Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapu dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumamanagdakdakas tayo. Ang mga no si kalaeng. Da tayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya tiga po na kumang agpulo tayo. Di mo mo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? At nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may kasano kumangay, boss. At da punto may tiday nga imbagam. Urayan niya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anakatangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Ganayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay. Uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangput ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan, kadagiti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupukdakan ka dita sa led mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da amadlaw, ha? Sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay itaalawas anapuwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Review script TT 13. TT episodes 1 to 3 begins with a theme that feels heavy from the very title, the consequence of greed. This is the kind of story that does not only ask what a person wants, it asks what a person is willing to sacrifice just to get more.
Greed rarely begins loudly. It often begins as a small desire. A person wants a better life. A person wants more comfort. A person wants to be respected, admired, or placed above others. At first, that desire may even look normal. Everyone wants improvement. Everyone wants security. Everyone wants to escape hardship. But T reminds us that desire becomes dangerous when it loses its conscience. That is the emotional foundation of these first 3 episodes. The story seems to open a world where people are tested by what they want. Some may want money, some may want status, some may want control, some may want something they believe they deserve. But the deeper question is this: when the heart becomes greedy, what happens to love, family, and trust? This opening arc feels like a moral drama because greed is not only about wealth. Greed can also be about attention, pride, power, inheritance, opportunity, or advantage. A person can be greedy with money, but also greedy with respect. They may want everything to favor them. They may want others to sacrifice while they receive. They may want the benefits of family without carrying the responsibility. That is what makes the story realistic. Greed does not always look like a villain holding money. Sometimes greed looks like a family member who keeps asking for more, a person who feels entitled to what others worked for, someone who uses love as an excuse to take, someone who forgets gratitude because they are too focused on what they still do not have. Episodes 1 to 3 likely introduce the first signs of that moral weakness. At the beginning, the damage may still look small: a selfish decision here, a hidden motive there, a little dishonesty, a little manipulation, a person justifying their own desire by saying they are only thinking about the future. But the audience can feel that something is starting to change. The strongest idea in this part is that greed slowly changes how people see others. A greedy person does not look at family as family anymore. They begin to see people as obstacles, tools, or sources of benefit. A parent becomes someone to pressure. A sibling becomes someone to compete with. A loved one becomes someone to use. Trust becomes less important than gain. That is the first crack inside the family. Greed does not only take things, it takes warmth, it takes honesty, it takes peace. It makes people suspicious of each other. It makes simple conversations feel heavy. It makes generosity feel dangerous because someone might take advantage of it. T becomes meaningful because it shows that greed creates a debt that money cannot easily repay. When someone betrays trust for personal gain, the loss is not only material. The deeper loss is emotional. The people around them begin to ask, "Did you ever love us sincerely, or were you only thinking about yourself?" That question is painful because family should be a place of trust. But when greed enters, family can become a place of calculation. People begin to measure what others have. They begin to compare. They begin to feel that someone else's blessing is an insult to them. Instead of being happy for one another, they become jealous. Instead of helping, they compete. This is where the drama becomes very human. Greed is often connected to comparison. A person sees someone else living better, receiving more, or gaining attention, and suddenly their own life feels insufficient. Instead of being grateful for what they have, they begin to believe they deserve what belongs to another. That mindset can destroy peace quickly. The first 3 episodes may show how greed justifies itself. A character may say, "I only want what is fair." Another may say, "I have suffered too." Someone may say, "They already have enough." These excuses sound reasonable at first, but behind them may be envy, pride, or selfishness. The danger is that a greedy person can make their desire sound like justice. That is one of the most powerful lessons of this story. Not every demand is righteous. Not every complaint is fair. Not every person who says they were wronged is telling the whole truth. Sometimes people use pain as a mask for greed. They use family ties as a reason to take more. They use past hardship as permission to become selfish. T warns us that the heart must be checked before desire becomes destructive. Wanting a better life is not wrong. Working hard is not wrong. Dreaming of comfort is not wrong. But stepping on others, lying, manipulating, or destroying family peace just to gain more, that is where desire becomes greed. Another important theme in episodes 1 to 3 is the temptation to choose short-term gain over long-term trust. A greedy choice may give someone quick benefit. They may get money, property, attention, or control. But what happens after that? What happens when the family no longer trusts them? What happens when their name becomes connected to selfishness? What happens when the people they used finally see the truth? That is the consequence. The price does not always arrive immediately. Sometimes greed looks successful at first. The person may think they won. They may think they outsmarted others. They may think nobody noticed. But consequences have a way of waiting until the right moment. This gives the opening episodes emotional suspense. The audience begins to wonder who will be hurt first.
Who will notice the truth? Who will be deceived? Who will suffer because of someone else's greed? And most importantly, will the greedy person realize the damage before it is too late? The story also reflects a familiar family problem, when one person's selfishness forces others to carry the burden. In many families, the responsible ones suffer because the selfish ones avoid accountability. One person works hard while another only takes. One person protects the family while another creates problems. One person forgives while another keeps repeating the same behavior. This imbalance creates pain. The people who love the family most may become tired. They may keep giving chances, but inside they begin to feel used. They may not want conflict, so they stay silent. But silence does not mean the wound is small. It only means they are trying to keep the family together even while someone else is slowly breaking it. T seems to give voice to that hidden pain. It reminds us that greed does not only punish the greedy person, it also hurts the innocent people around them. The family loses peace. Relationships become tense. Trust becomes fragile. People who once felt safe with each other begin to guard their words and actions. That is why the story is more than a warning. It is also a reflection on family responsibility. If one person begins to act selfishly, others must decide how to respond. Should they forgive again? Should they confront the truth? Should they protect the peace or expose the wrong? These decisions are never easy because family love makes everything complicated. The drama may also show how greed and pride work together. Pride says, "I deserve more." Greed says, "Take it." Pride says, "Do not admit your mistake." Greed says, "Protect what you gained." Together, they make a person harder to reach. Even when others try to correct them, they may refuse to listen because admitting the truth would mean admitting they were wrong. This is why humility becomes the opposite of greed. A humble person can be grateful. A humble person can accept limits. A humble person can celebrate another person's blessing without feeling robbed. A humble person can say, "I have enough," or "I was wrong," or "I should not have done that." But a greedy heart rarely says those words easily. Episodes 1 to 3 likely build the first stage of this moral fall. We may see warning signs before the full consequence arrives. That is important because it shows that people are not destroyed by greed in one moment. They are shaped by repeated choices. Each selfish decision makes the next one easier. Each lie makes the next lie less frightening. Each excuse makes the conscience weaker. From a storytelling point of view, the opening of T works because it sets up a strong emotional direction. The audience can already sense that greed will not remain hidden forever. We know that a price must be paid. We know that someone's selfishness will eventually meet consequence. The question is how many people will be hurt before that happens. This is the kind of drama that can make viewers reflect on their own lives. Have we ever wanted something so badly that we forgot kindness? Have we ever compared ourselves to others until gratitude disappeared? Have we ever justified selfishness because we felt we deserved more? These questions make the story meaningful beyond entertainment. The strongest message from these first 3 episodes is that greed begins inside the heart before it appears in action. A person becomes greedy first in thought. They begin to believe they are owed everything. Then that belief turns into choices. Those choices turn into damage, and that damage eventually returns as consequence. Overall, T episodes 1 to 3 is a strong opening about greed, selfish ambition, family trust, and the hidden price of wanting too much. It reminds us that not everything gained is a blessing. Some things gained through selfishness become a burden. Some victories create guilt. Some advantages cost more than they are worth. The story teaches that a peaceful life is not built by taking everything you can. It is built by knowing what is right, respecting others, and staying grateful before desire becomes destructive. Wealth, status, or advantage may look attractive, but if they are gained by hurting the people who trust you, the price will always return. In the end, T leaves us with a clear warning. Greed may promise more, but it often takes away what matters most: family, trust, peace, and dignity. Before we end, let me ask you this. What is the greatest punishment of greed? Losing money, losing family trust, or losing peace inside your own heart? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next T review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching. See you again in the next story.